Imisebenzi yakhe awukwazi nokuyichaza. Hayi bengicela u43 igama lenkosi iyo ingaba ophephela khona uyabusindiswa ohlezi kuyona akaya kwesaba lokuba umhlaba ozanyazanyiswa abayokholeka egameni lenkosi bayabusindiswa uyasho umbhalo libongwe abantu libongwe ingelosi alikho igama elihle njengalo igama lenkosi linika amandla liyawaqinisa amadolo ethu lisusa uvalo linika inhlanhla liyasikhanyisa endleleni yethu ngiyagomuka ngishiye lo mhlaba igama lenkosi lithi kithi lami khona ngiyohamba ngingena kwesaba ngucasha ngoJesu engumhlengi wami ngiyocasha ngoJesu engumhlengi wami. Yesu Kristu inkosi. Yesu Kristu inkosi. Ngibingelele baba umfundisi, ngibingelela bobaba, ngibingelela bomama, ngibingelele abasha.
Jesu Kristu inkosi. Hey, uyamangaza uJesu. Benginosesi wami bengihlala naye agula. Kodwa kimi bekagula kahle. Abantwana bamthatha. Nabaceda ukumthatha abantwana bakhe. Wabuya sabanu Christmas njengefamily. Sabaliza ukuthi bazokudla uChristmas kithi. Nakabuya ikhanda selihlangene akasazi ukuthi ifanele naka etoilet soyaphekelezwa sekahlanga yazi ngamangala ngathi kanjani ngoba la kade kungekho. Ayi kwaqhubeka insuku zaqhubeka. Ayi bathi ngayana ngelinye la abahlala khona. Ngafumana angasakwazi ihloko seyihlanga akasakwazi lutho. Izandla zakhe uthi lahlezi khona ukoropeni kanje akasakwazi ukwenza yazi ngathiwa ngathi ngiyamthabulula akasakhoni ukuthabuluka. Kodwa uNkulunkulu wamuhle, uNkulunkulu anothando, ngasebenzisa igama uJesu Kristu uyinkosi. uJesu Kristu uyinkosi. Ngasebenzisa nomkhuleko ubaba washela wona ngo-May last year. Yazi uNkulunkulu wangisebenzela ngamkhulekela ngomkhuleko ngathatha na iwalk. Yazi ngathatha na iwalk last I'm told is 3 weeks back. Yes, it's 3 weeks back. Ngaya before inkonzo zabafundisi wafika ilasbono ngahamba naye ngaya nangiya ngithola izandla sezenza hayi kanje bezinje kuSteve yoke nenyawo angakwazi uhamba ngamtry ukuthi ngim-exercise ngatshela lo ombheka ngathi yazi ngiyacela ukuthi exercise selakwazi uhamba so ukukhuluma kahle angasasazi kodwa soyangathi ngithi ngibani lo hathi hayibo ngingahlulwa uwe ubani lo ungahlulwa nguwe ubani bani ayi bazala kunengi nange ngathi kunengi kodwa ngiyambonga uNkulunkulu Jesu Kristu inkosi.